Kanyang laki din! Ay, kumusta gay anak ko? Nakasaritam ka dito aking kuko itong pusto nga ibagbagang mga apagap. Ha? Ay, wan tatang. Nagsarita kami, hindi na minsan pa yung aldaw. Ay, kasta ya. Ay, kay kaano ka ngay amang rugi? Iti kabiitan matla nga panahon tatang, mangrugiak matan. Uray klang ti panagawid ti asawak, tay so ti kadwak amapan ag-purchase iti gamit iti ili. Ay, nasaya at nukata. Nukabailak ko ma. Ay, siya ako na. Dito'y kayo balay tatang. Kabaulan mi dayjay nga aramidan iti asawak. Ay, naimbag ka pa'y kumare. Oh, anya mo nun taan na imbag nga ibagbagam. Una, tamang rugi ka matan iti negosyo. Nagumaya di location ti restaurant mo. Sigurado nga ado ti umay mga ijay. Sapay la ko mga rutakasta kumare. Ayun kaya, kaano ka nga ang rugi? Itamot lang ang alawas kumare. Uray klang ti panagawid ni lakay ko. Ay, kasagad di. Alang aron, irugi mo. Taumay kaming tumangan iti gwapo boyfriend ko. Boyfriend? Yay. Kunak man na nag-break kayo ni ti boyfriend mo ibagbagam. Kung kunak lang kay Che kumare. Nagapa kami lang iting. Namamunak na ten. Marupok. Ang lalaki tinahiya. Mare, pudno ka di tinadamag ko. Anya manintay ta na damag mo, Maria Marites. Nadamag ko ngamin nga adda ka no ti restaurant ni Piring ijay sentro. Ha? Ay, well, pudno tayo ta na damag mo. Iso ano mapan kag palengke di sentro, kat mabisim ka, mapan ka na ang mga ijayan ni Pering. Anya? Oh, nambarak ngay mat amapanmangan ijay ayan na. Ew! Anya? Damdamagak lang no pudno. Saan ko ako na amapanak mangan? Ha? Ado ti restaurant amabalin ko amapanpanganan. Asaan nga ijay? Anya lakit din aya. Ay naapaw! Maria aya, ano numero una chismosa di lugar tayo? Ha? Amok manen, deta marikrik na, dagiti nagtiritir ng ulat mo. Dakas nga apal man daytan. Anya? Siya? Umapal? Ah! No saan ka nga umapan, suportaram kumaan ni Pering. Or a word of encouragement lang. Saan kumakasta? Pa-iw, iw, pa-iw, iw, iw ka ba dyan? Ikaw na nga itong iw! Si kamot gayang pireng. Kat, kumusta ngay? Nangrugi ka din iti restaurant mo yung sintraw. Ay, wala na. Idi pa na minsan alawas kastaya. Taumayak tuman mo't mangan ijay, numapanak ag palingke. Ay, katwan anana. Inaldaw mo't nga dak ijay, kaputa tultulungak di inayabak ako. Marigatan mo't ngamin may sana laang. Kastaya. Kaala umayak to ijay. Anya ngay mo ti specialty yaw. Kay bestseller aminuyaw. Kwa na. Ti bestseller mi ijay kat native a pinikpikan. Iso ti inaldaw may ibos. Ay wow, kayat ko na taa. Umayak to nga umay pireng. Agyamanak nana. Bangan, anak ko. Ala, mangan kayong tatang. Maudyak amangan, talagpasak man pala ito iditak a video. Video? Wan tatang, napunong ngamin di restaurant itay aldaw. Ado ti tao, iso nga ginundawayak man ang nag-video. Kasta iya. I-post ko man iti Facebook tatang. Tapno makita mo ati kadwan. Tapno maamuan da, tinagan ti restaurant ko. Kunti exact location na. Ikaw na. Nasaya at naitaan na panunot mo, anak ko. Wan tatang, Tapno umay mangan, dagiti makakita.
Nabuyak man timpos mo iti Facebook, mare. Ha? Ah, jay video, jay restaurant, Maray. Uy, mare. Ayo, talaga nga ado mo ti kastoryo, ah. Wan, Mare. Ngam adalat tamot ano nga minsan kat basit. Ngam ayos lang, ta saan mo't ama zero. Ayun, ah. Ayun, kaya. Among ka di, mare. At dati ka trabaho, anag ko na kanya. Anapanda ka nunangan iti restaurant, idi na minsan. Nagmayat ka no, di pinikpikan nyo si ka. Kasta ay ha? Ala, ang mga no awanak, idi na iranaan na panda. Anda ka. Nang busy ka no, di kusina. Ah, wan siguro takanayo nak ngamin nga adad di kusina. Kat, sika ngay mat. Kaano ka nga umay ijay? Dandanin ko, mare. Ang sweldo at intun katapusan. Ta umayak tumat makan ijay. Nakitak nga rod ti impose ni Pering iti Facebook na, nana. Ha? Kunamat no? Ha? Ay tapay manan, anapudot ti ulom kini piring aya. Saan mat akas dyan, nana? Ngam amok ngamin, asan anaimas tiluto na? Aniya ha? Ay pagkunamat. Amok ka, anya lakit din. Ay, Si kakit dimot Maria. saan lang ang aday ta? Malaksid asaan anaimas tiluto na? Ha? Nagdugyot. Aniya? Katwan, iso amas daawak man, no apay nga adulat ta timayat ama panmangan ijay restaurant na, idinto ta saan mat as safe ti makan ijay. Ay, jaklam mo, numaamuan ni piring dagita ngay bagbagam si ka Maria. Amaw, duwa klase ti apal. Dakas nga apal, kan nasayat nga apal. Ah, gusto nga minnay, tinasayat nga apal. No ada nakitam nga imasinso, iti panagbiag na, ijay kamot kuma, amakarit nga igaad mo ti manggad. Gamsi ka, dakas nga apal day taadakan ka. Kaputa nagdadakas ti isaw sawang mo, ay salbag ka. Ay nanana, nairwama kun iti ugali day jay Amaria. Iti pa nakas jay ti ugali na. Dakas ti apal na. Sapay la kumaa, ta iti laksit ti panang dadadaol na itinagan ko, kat adun to pa'y a blessings ti sumangpet. Ayun husto ka iti day taga imbagam. Sapay la kuma, ta adun to pa'y ti umaymangan iti restaurant. Ayun saan mo nga ikan kano ti sauday di Maria? Tati kinaado ti tattao dito lugar tayo, isulaag mo ti basher mo. Wan nga rod nana, ngum di balin no ti panagkunana, kat pakaupayak nga agnegosyo ti aramidan na, ay nagbidot, bashers are challenging ako nada. Oy, busy ka mat nga agbuy-buy iti cellphone mo. Anya day tabuy-buyaam aya. Ha? Ay, kwa. Dahiti man impos ni Pering a video. Nagmayat gayam di restaurant na. Talaga nga ado ti mapanmangmangan na di Anya, tauray si ka, mauawis ka mat iti ipopos day jay apiring. Tapay aya. Apay, saan mo ayang nga ammo, asaan anadalos ti panaglut-luto na day jay a babae? Saan anadalos? Saan pa'y anaimas? Ay, unay kan Maria. No saan na naimas, kun saan na nadalos. Apay nga ron nga inaldaw. Kit mapumpun no ti restaurant na. Anya, ay na, no ni piring ti kanunungam, ingkan ijay ayan natag dun na kayaon. Anya laki din aya. Nya. Ne, nagatindog ba't tanday ta nakarol nga imot mo anak ko? Anya day tagay? Ha? Ay, kwa tatang, tarpulin day to'y talo. Ha? Napan ko in paaramid tatang. Isabit ko man ijerwar ti restaurant, tapno makita dagay ti tattao. Ay, anak ko.
No maamuan dati exact location na niya. Wan nga rod tatang. Tapno adapay nga umado, ti umay mangan. Nangikabil iti tarpulin ti awanan bain a babae. Agasam man ta impose na pa'y iti Facebook. Piring restaurant. Apaw! Neng, apay nga eh. Kasila ka mo makaungungit iti buy-buyan. Boy-boyaak nga ro ti impose manen ni Piring iti Facebook na. Proud ti salbang. Anya amin na ti parikot mo kinkwa na. Wait, awam mo ti dakis nga raramidin na king ka. Ay basta, marurudak tunggal makitkitak ti post na iti Facebook. Ha? Ay man, adda plano. Anya? Ay, agar aramid ka mo, Maria. Anya man dahi ta plano mo? Mapanak ijay restaurant na itirabi. Ha? Mapan ko pigisan ti tarpulin nga insabit na itirwar. Anya? Ay, unay kan. Nagdagis na talaga ti apal mo. Padasem lang aramidin dahi ta ngayon bagam. Ay, agar aramid ka lang, iti pakaibabay na. Adda ako dito'y restaurant na dahi apiring. Ha? Dito'y gayam ti kanayon na nga ipopos at tarpulin, ha? Adda imot ko ako chilo. Pigisak man dito'y at tarpulin. Ay na, nakabutbut ang matanda iti nagdatakal nga aso. Apay ngay asaan da nga intali katrabi eh. Dagitadan, umasidagan ti may sa kumagatan. Ay! Tulong! Tulungan da! Ana, nagsakit na ito sa kaklakay. Pangasimutan ipanak iti ospital. Anya? Ang mga no darabis na di asong, ang mga kitdimot no ison ti patay ko. Gusto lang. Nakarma ka adagaw si Didakas nga ramid mo. Agasam nga minday ta. Mapan ka agdadali ti tarpulin, kakin tarpulin. Kapulagi ti Didakas nga apal mo. Anya laki din nga. Lakay, alan pangaasim, ipanakon iti ospital. Ay makamu ka mapan. Pero maraman laki din, iti kalukwam. Anya, Di ka lang amin nagpanunot nga mo na. Sakbay nga garamid ka, iti saan na nasaya. Anya nga ita, kinagat na ka lang arutin ti aso. Hala, mapan ka di ospital, asi ka lang. Nukayat mo pa iti agbyag. Ay, apoy Talaga adakas nga apal iti ada iti kaunggan na dahi babae. Ay, nagturod man na nangaramid iti kasta. Kapulang iti dakas nga apal na napanagdaral iti tarpulain. Uman nga rod na. Siguradaw ang makikita na amin ti pupus mo iti Facebook. Iso atimang ka, ti gura kan apal na kan ka. Ay, jakman amo kan kwa na nana. Awan mo ti dakas nga aramidak kan kwa na. Ngamno apay nga taakas jay. Anya ngay ita, kinagat lang arod ti aso. Husto tapag nakban na. Gamno adarabis na jay aso anang kagat kan kwa na ay kag. Anya ngay nga raw, awan mo't basol mo. Basol na kit di Ay na, awan mo, Maria, matay ka. si kakit dimot kumari. Kastoy lang aroden ti sasado. Kastapay lang ti bagbagam. Oh, instant karma ko naman. Ha? Agasan man kami dahil tang arabid mo. Kapulang itindakas nga apal mo. Naarabid mo dahil ta. Yaks! Ha! Anya nga ita. Agastos ka pa itidakkel. Kapoy ti kinagat ti aso. Ano di ka kag...
Gunam Mare, nakababain kay ta kinepering. As in, nakababain. Panunutam namin nga umunan. Sakpay mo nga aramiden. Tanga ka. Kumusta nga nga ta? Jay sa ka ni Maria kinagat ti aso. Jakman amo tatang. Pampanunutok nga rod, amapan may kumasarongkaran kinibakla inton Sabado. Ibagbagad alimtag kanumot. Anya? Ay, apoya. Iuna yung tinakas ka pala niya. Ado, ti marabit niya. Anya ngay nga rod tatang, barang itikas diyan na pasama kat agnakamaten. Eh, no agnakam Ngamno agimbag ngay katkas dyan na lata. Ay, dak amon. Sapay la kumaa, tawan rabis na di aso anang kagatkan kwa na. Sa pala kuma. Taadakit. Marurudak man ka ni Maria. Timbang ka nga apal. Isu at lamar arabin na. Anya ko na, Mare. Mapantay siya pala itayong tumbigat. Uwan kumakumare, naawan pa panam Awan mo't kiti Mapantaman nga paiso. Takitain tanon niya reaksyon na. Ay, kaasimot ni Maria, no adarabis na di aso anang kagatkan kwa na. Maasi ka kinkwa na. Kamsan anaasi anapan ng pigis iti tarpulin mo. Kapitidakis nga apan na ka. Ay, bay amon barang itikas di nga inaramid na kat agnakam kumamutan. Ay na, Mare. Musyak lamang kitkita. Awan naman ama ka amiris. Kinagbalbalin dahil dyan. Into lang na Inyurat ng sapay kitin Anya? Mala. Mapanta mo bigat ko, Mare. Excited ka manginsulto iti dahil siya tao. Ay na, anyan day ta napasamak iti sakam kumare. Limtag mod. wan nga rod, Mare. Madandanagan nga rod unay. Saan ka kadipay ang nagpa-check up? Napanak idi na minsan nga aldaw, Mare. Kunak amapanak kumamanen inton bigat. Iso na lang ang tawan kwarta nga aramata. Madandanagan nga rod. Tamangan no agwarasan iti bagit tirabis da nga aso. Anya? Mababainak mo't ngamin ang mapanagki daw iti tulong iti akin aso. Tabasol ko mo ngamin. Ay, Mare, pasensya ka kuman iti inaramit ko Aminak, adakas laang ti apal ko kan ka. Iso ang naaramid ko dahi jay. Ha? Kunak no pakaragsakak ti panang pigis ko iti tarpulin mo iti rabi Ngampakairubwak mo't gayam. Ala, bay amon day jay kumare. Sana bali, tamasukatan mo't gitarpulin. Ay kat, agpaarami dak tumanin Alaam day ti basit agatad. Isu ka pa'y anayunan nyo, taing agpa-check up manan. Narigatan. Anya, ikanak pa'y iti pagpa-check up ko. Ay na, nakababain una yun, Mare. Makarik na ka kumamutan, itibain, si ka Maria. Anya laki din na ya. Lakay. Sikat nakabasol. Ngam jay tawa nagbasulam. Isopa iti mang tulong ka. Kondisin na ay kalita. Ala, ingkag patsikapawin. Tanong may bagang ka. Ingkanto manin agpigis iti tarpulain. Takin tarpulain. Anya, Nakaalas to mga mintugalim. ala, gusto kumamutan alakay. Nagsakit lang arudon ti saka. Ay kay gunggo na ma. Pasino ti pangibagam nga dayta. Dayta ti maganap mo. Ti dakis nga apal mo. Kunam siguro no pakaragsakam ti naramid mo. Tanda ni pakatayam ki di Ala, gusto lakay. No makapaagas
Inakto agki daw iti sorry kini Piring. Sorry taropang. Nyalaki di na ya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.